ni impanuka ikomeye cyane, impanuka ikomerekeyemo 15 abandi babiri bahasiga ubuzima. Iyi mpanuka ibereye mu karere ka Rusizi mu murenge wa Nyamasheke. Abakomeretse bajyanwe mu murenge wa Shangazi aho bari kwitabwaho n'abaganga kugira ngo bataza kuhaburira ubuzima. Imodoka yakoze impanuka iri mu bwoko bwa hoho, yari yambaye plaque RAI 599H. Ibi rero byatumye benshi bajya mu gahinda n'amarira. Iyi modoka ubwo yavaga mu murenge wa Nyamasheke yerekera Shangazi nibwo yaje kurenga umuhanda. Ubwo umushoferi arutwaye ino modoka yagerageje kuyobora ino modoka imurusha imbaraga, afata feri birangira iyi modoka imutubye mu mukingo. Kugeza izi saha abaturage bari mu gahinda n'amarira bitewe n'urupfu rw'abantu babiri bapfiriye mu ino mpanuka. Iyi modoka yari irimo cyangwa yari yikoreye umucanga, mu gihe yari yikoreye umucanga ndetse harimo n'abantu ubwo yari igiye kumena uyu mucanga ahazwi nka Shangazi. Ni mu gihe rero iyi modoka yaje gukora impanuka, babiri bahaburira ubuzima, 16 barakomereka. Ibi byarejeje abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Abaturage bavuga yuko hano mu karere ka Rusizi mu murenge wa Shangazi hakunze kubera impanuka z'amakamyo. Ubwo iyi modoka yari iri mu bwoko bwa hoho yakoraga impanuka kuri iki gicamunsi mu masaha ashyira saa 6 z'amanywa. Iyi modoka yari yikoreye umucanga inapakiye abantu hejuru, bari hejuru y'umucanga, nibwo rero baje gukomereka. Mu bapfuye harimo umushoferi wari utwaye iyi modoka ndetse n'undi wari uri hejuru. Ubwo iyi modoka yamwubamyeho arangije ahita hasiga ubuzima. Nk'uko mubireba kuri kamera zanyu urabona yuko iyi modoka yagwishije urubavu igwira umuntu umwe ahita yitaba Imana. Ibi rero byarejeje abanyarwanda benshi cyane. Abahageze mbere batashywe n'ubwoba, ubwo bahageraga bahise bahamagara traffic polisi ishinzwe gupima impanuka. Ubwo yahageraga yasanze harimo babiri bahaburiye ubuzima. Abandi ubwo traffic yahageze mbere yuko ambulance yahagera, ndavuga ibangukira gutabara, mu kuhagera rero nibwo yahise icungura hitirokora bamwe mu bakomerekeyemo hano kugira ngo bataza kuhaburira ubuzima, bahita bajyanwa ku bitaro bya Shangazi aho bari kwitabwaho n'abaganga. Uko byagenze kugira ngo ino modoka irenge umuhanda, ubwo yari irimo igenda umushoferi yahinduye buwate. Iyi modoka ifite buwate ebyiri, iyi hoho ni 250. Yahinduye buwate ndetse mu guhindura buwate yanga kujyamo, agira ngo buwate yagiyemo. Nimvuga buwate akantu ka buwate muraza kukumva cyangwa ndaza kukabasobanurira mukumve. Iyi modoka ya hoho igira vitesi 12, ikagira buwate ya mbere, ikagira buwate ya kabiri, igira vitesi zisubira inyuma ebyiri, ubwo ni reverse ebyiri, ikagira n'izindi vitesi zisanzwe 10, zose hamwe zikaba 12. Ni mu gihe rero we yakuyemo roviye. Nimvuga roviye ni ibi biboro nyine dukoresha mu modoka mo imbere yuhindura vitesi. Hari roviye ya mbere na roviye ya kabiri. Nibwo gushyiramo vitesi agira ngo ashizemo vitesi ya mbere, kumba ashizemo vitesi ya 6 kandi hamanukaga. Nibwo gufata feri bikanga. Mu gihe agiye guhindura roviye imodoka ibiramutwaye, agerageza guhangana nayo ayigorora, ariko birangira imurushije imbaraga. Mu gufata feri moteri, feri yanga gufata. Mu gufata feri zisanzwe, feri yanga gufata, birangira iyi modoka irenze umuhanda. Nk'uko abaturage babisobanura bahageze mbere, bavuga yuko bahageze basanga iyi modoka yaguye, ariko uko biragaragara yuko shoferi yavuye ruguru imodoka iri kwirukanka, birangira akoze impanuka ahita ahaburira ubuzima, n'undi umwe ahaburira ubuzima. Nibwo traffic polisi yahageraga ihita itangira gupima hano kugira ngo barebe uburyo ki imodoka yarenze umuhanda n'icyateye kuba iyi modoka yaba yarenze umuhanda. Iyi modoka yambaye ibirango cyangwa yambaye plaque RAI 599A. Iyi modoka ikaba yakoreraga mu karere ka Rusizi mu murenge wa Nyamasheke. Ni mu gihe abaturage batuye mu murenge wa Nyamasheke bavuga yuko hano hakunze kubera impanuka zidasanzwe. Iyi mpanuka hano zihabereye ngo harimo bamwe bapfa abandi bagakomereka. Bavuga yuko hari indi modoka iri mu bwoko bwa kwasiteri yigize kuhagwa, 3 bahita bapfa deregite, abandi baravunagurika bacika amaguru. Bavuga yuko rero bino ahangaha hakunze kubera impanuka. Barasaba ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi yuko hano hakorwa, kubera ko impanuka zikunze kubera hano n'ahandi hantu zikunze kubera. Ni mwakano kayira uno muhanda wa kaburimbo ukata Shangazi uva muri Nyamasheke, ngira ngo abenshi murahazi. Hano hari ikona ukata ukumva isereri rirakwishe. Nanjye nigeze kujya gufata amakuru mu
karere ka Rusizi nka Seno Kone nirukanka imodoka ishaka kundusha imbaraga. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ndabakunda cyane, Imana ibahereza umugisha. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Ngiye mwumvaga nitwa Kidasamura, urw'inkorwa tubakora rugakonkoma. Nimba utarakora akantu ka subscribe, gakora ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Turabakunda cyane, Imana ibarinde, ibahereze umugisha, muhahe muronke.